Преса. Показати документи? Показую документи. До побачення, і щоб я вас, блядь, тут більше не бачив. Нахуй. Beredar rekaman di media sosial yang memperlihatkan diduga aksi militer Kiev lakukan mobilisasi rahasia di Nikolaev. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa, 3 Januari 2023. Dalam narasi unggahan disebutkan salah satu warga Nikolaev yang ternyata adalah anggota pers menunjukkan kepada publik bahwa tindakan mereka ilegal. Pasukan Ukraina dituduh mengajak warga untuk ikut berperang melawan Rusia. Namun informasi ini belum dikonfirmasi langsung pihak angkatan bersenjata Ukraina. Sebelumnya, pada akhir Desember 2022, Wakil Menteri Pertahanan Anna Maliar dalam pernyataannya mengatakan pasukan Ukraina menderita korban dan memerlukan rotasi personel di daerah pertempuran yang mungkin memerlukan mobilisasi yang seharusnya berakhir pada 19 Februari dan diperpanjang pada tahun 2023. Maliar menarik perhatian pada fakta bahwa militer ditarik untuk banyak karyawan perusahaan dan bisnis di Ukraina diminta untuk membagikan beberapa detail mengenai potensi mobilisasi. Зупиняти людей на вулиці, хто вам дав повноваження? Так, визивай. Повноваження хто вам дав? Закон. Будь ласка, статтю назвіть мені. Закон, статтю назвіть мені, хто вам дав повноваження. Я хочу кричу, я не у вас дома. Я не у вас дома, ясно? Хочу і кричу. Повноваження хто вам дав? Хто такий президент? Що напиши? Що? Напиши, показуй, що тут напиши? Що мені наказ президента? Закон мені, закон, а не наказ. Це для вас наказ, це для вас наказ. Для вас, це є, для вас. Це для нас підстава, конституційна підстава. Можеш і дію, то нічого не буде. Верніть паспорт. Все, йди, не бійся. Преса. Показати документи? До побачення, щоб я вас, блядь, тут більше не бачив. До побачення, не зобов'язано вам нічого казати. Преса. Громадянин України. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.